Apakah aku bersalah bila ku cinta seni? Apakah aku berdosa bila aku menyanyi? Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu. Ya Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah, sungguh sweet Nabi mencintamu. Arwah tahu ban. Lagi tadi sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Sungguh sweet Kanjeng Nabi deh. Ben Sayyidah Aisyah panika percintaannya panika sweet. Tahukah sweet ban? Benih si asiolo sweet benih si dayuruang. Sweet re manis. Khairuddin is black sweet. Mak tahu ban. Khairuddin jadi dia tuh sendiri ya. Oh dia black celeng keng sweet. Celeng keng manis. Wah. Jangan. Di mah beda kuning manis marah. Boleh lambak. Beda nyanyian kuning manis ada, billahi ada. Pote manis ada, saya beda. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu, pandang tak jemu, yang hitam manis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matayil imani wal islam wa an'ama ghairahuma minan ni'am wa hasyarana fi syahri rabi'il awal. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina wa maulana Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Qala aidan yuhsyarul mar'u ma'a man ahabbah. Al hadis atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du.
hadaratal qurama wal budala, para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru ngaji, guru-guru madrasah, nakhussu bidzikri murabbi ruhina selarepun simuljah Kiai Haji Mukafi Dumyati sesangat abdina amul jaeki terjukan sangat abdina nak dimaki jukanan murabbi ruhina selarepun simuljah Kiai Haji Malik Hashim sesangat abdina amul jaeki terjukan sangat abdina nak dimaki jukanan murabbi ruhina selarepun simuljah Kiai Haji Muhtar sesangat abdina amul jaeki terjukan sangat abdina nak dimaki jukanan Kiai Haji Zawawi sejukan sangat abdina amul jaeki terjukan sangat abdina nak dimaki tersadejah para masyayikh sedejah para kiai sedejah para rengalim selain setak kobesa abdina sebut asma-asma agung pontong persetongah namun tak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau sesangat abdina amul jaeki terjukan sangat abdina nak dimaki atalahumullahu umrahum wasahahahumullahu jasadahum. Moga-moga para masyayikh, para kiai, para rengalim, guru-guru ngaji, guru-guru madrasah, khususnya sebadai tempat kak dinto malam mangken umum masih badanang nang andulang keporah. Moga-moga sarang ajunane pon Allah paringna lanjang ngomor, lanjang pertobatan. Kemoga sareng ajunane pon Allah paringna sehat jasmani epon. Termoga-moga sareng ajunane pon Allah paringna sehat rohani epon. Amin Allahumma amin Allahumma. Sesengkeunah dak budiaki dan kulaban para panjenengan zataja maliki beda se membimbing dan kulaban para panjenengan zataja dak jalan-jalan ze bener maliki beda dak budiaki se malayan tatak rama se mapan male beda dak budiaki panika sing ngopenin nak potoh kulaban panjenengan zataja generasi penerus dan gulaban para panjenengan sateja mak lebih sateti generasi yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Sebab pun apa para tandretan zetan gulamul jaeki samangken ampun jaman akhir jaman munte jaman ampun tak karuan mumpas tada reng alim serela ngorbanaki tenagana ngorbanaki bektona tetiana pana poto gulaban para panjenengan saja karena tua aki di samping gak dintojukan manabi andulang gak dinto ki beda kiain ki beda reng alim mah ki beda guru-guru ngaji guru-guru madrasah. Maka jangan kanjeng Nabi patenang orang andulang cek ter kabeter tak usah kok takok mon ki bede orang alim apereng sareng ten gulaban prapanjenengan sateja dengan catatan ten gulaban panjenengan ki pakun ngormat dek kareng alim patenang tak kira beda belai sepatoron sareng ajunan epon Allah dari atas langit. Moga-moga amin Allahumma. Tokoh-tokoh masyarakat
aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI, utama epon Bapak Kepala Desa Anduleng, selarepon Semuljah Bapak Rimawi, beserta perangkat-perangkat desa epon semalam mangken hadir tempat Kak Dinto, ada bersama-sama dan kulaban para panjenengan zataja duduk sama rendah tempat Kak Dinto sareng dan kulaban panjenengan sebetan gula amul jeki sateja para undangan baik lakean langkong-langkong binian, baik seanom langkong-langkong sesepo, baik serabunah dari tempat sesemak, langkong-langkong seampun belenga jerabu dari tempat-tempat sejauh, hadir ke tempat Kak Dinto malam mangken setujuan epon tidak hanya semata-mata karena undangan dari panitia. Kula yakin panjenengan hadir ke tempat Kak Dinto benikun namung karena undangan panitia, undangan engki juga tapi napanya mana tersimpan dalam ate gulaban panjenengan zataja paling dalam hadir gulaban para panjenengan zataja ke tempat Kak Dinto malam mangken karena ten gulaban panjenengan nanangi dalam ate teromangki na Kanjeng Nabi. Gulaban panjenengan hadir dari tempat sejauh, dapat Kak Dinto gulaban panjenengan bersimpuh di tanah Allah. Gulaban panjenengan hanya tero apang kiyah ben Kanjeng Nabi. Ternyata gulaban para panjenengan sadaja ampun apang ki, walaupun dan gulaban panjenengan panika tak ngatelak dek Kanjeng Nabi, gulaban panjenengan tak ngolatin dek Kanjeng Nabi, tapi sejelas Nabi dan gulaban para panjenengan sadaja ngolatin dek kakabadana gulaban para panjenengan sadaja malam mangken di tempat Kak Dinto. Agana jaipon Imam Junaid, jabuna Imam Junaid ada bu Imam Junaid, jaipon Imam Junaid, man hadara maulidan Nabi, man hadara maulidan Nabi, sapa-sapa orang sapa abai, jaipon Imam Junaid sapa abai, laki abini tua angode bagus berdua tina mak coba dari ada keng hadir dak ke acara peringatan Maulid jaipon Imam Junaid akatia gulaban panjenengan sateja tina makelai apa kabadana gulaban panjenengan keng ki bade perayaan Maulid bisa hadir nanda eki dan gulaban panjenengan sehadir panikai tempat Kak Dinto dan kula yakin seyakin-yakinnya muntak king bede perasaan esto ka Kanjeng Nabi makini kini gulaban panjenengan tak kira rela juk tojuk neneng etana akati malam mangkin menika. Moga-moga saos umpama mangkin ki kene perasaan cinta gulaban panjenengan, perasaan esto ka Kanjeng Nabi tak begitu besar. Harapan moga-moga dan gulaban panjenengan pada pajukan sarang ajunan epon Allah sampai depak cinta yang sebenarnya dekat Kanjeng Nabi na gulaban para panjenengan saja amin Allahumma. Jaipon Imam Junaid man hadara maulidan Nabi, siapa-siapa hadir dekat peringatan perayaan Maulid Nabi dengan catatan jaipon Imam Junaid yang perlu digarisbawahi oleh ten kaulaban para panjenengan sateja selaku umat Kanjeng Nabi makipun butuh yang perlu digarisbawahi dan perlu diingat selamanya
ketika dan kulaban panjenengan hadir ke acara perayaan Maulud panika setong jai poni Imam Junaid wa azzama qadrahu kulaban panjenengan hadir ke tempat kadinto ke perayaan Maulud dengan catatan kulaban panjenengan ngaku-ngaki dek katengkina derajat Kanjeng Nabi, ngaku-ngaki kulaban panjenengan dek katengkina pangkata Kanjeng Nabi. Tina magela kulaban panjenengan butuh dari ada, tina mak kulaban panjenengan panikapon salbut dari ada. Keng mon beda perayaan Kanjeng Nabi kulaban panjenengan pakai aturan yang paling mapan, angkui akhlak se paling mapan, cek papa deben acara-acara selain. Kalau acara yang lain kulaban panjenengan pun silahkan, mau ambil peraturan yang mana dipersilahkan. Acara resepsi perkawinan ya toren, keng mun acara perayaan Maulud jeka kulaban panjenengan make pon meler, make pon beleri, make pon jalang molos kulaban panjenengan neng yajuna Kanjeng Nabi kana kulaban panjenengan nikah nyambi tata krama semapan. Alhamdulillah kula ngabezeki kula sempat nyorni padahal ten kula tero tak nyorni abang arep nang zane ka ngabezeki tantretan kanto ya Allah neng kepingak nika kepi lho mi bodoh ose aku lisa kali bagian lakian bagian binian acaca mulun tolos bentot tak bisa sejarah iki. Padahal kunci natisah wah di lauk bagus tak bagus natisah jan di lauk mapan tak mapan antuleng jan bagian di lauk. Karena Kanjeng Nabi sampai ada bu an-nisa imadul bilad, nek bini dadi cangkena negara, nek bini dadi cangkena tisah, nek bini dadi cangkena kampung. Pak ida soluhat mun binin bagus tapi tolak ukur dari suatu daerah ya begini makanya dengan beda ajian acaca mulu Kanjeng Nabi Rabu gila acaca gitu njok mak ngejebuk melolot mun bolan pada bayi tak bere tak temor tak de je tak lauk pada bayi pokon deng lah pada nek binin ngapek pek terus ingat mesin sakaro sebagian keng moga-moga mulaikan estona panjenengan ka Kanjeng Nabi antre ni pada tireng secocok Allah ka kapi amin Allahumma ina magila jacamu aro ki bakuna jacaru ya Allah ya atibna ya mari wa azzama qadrahu jaibon Imam Junaid aku ngaki derajat tengkina Kanjeng Nabi kulaban panjenengan wanika lagi makipun tak ngatale kulaban panjenengan tak ngatela kulaban panjenengan usahakan mik mangke tak nangale ka Kanjeng Nabi mik laku sadu malam paringin nangale tak nganale laku sadu malam mik minggu dateng tak nangale minggu dateng mik tahun dateng bakun tak ngalale tahun dateng boleh iya mun terus bakun tak nangale iya tina keng jela pasten jadilah. Coba dia naga-naga dong pahingak si asil ada buat Kanjeng Nabi panonong dia mancung sambil tengenare nang dia kebin keng de emak aben mata gerage ke depan Kanjeng Nabi iki bagus lagi ngaki burune kemapan nih kawan boleh tak pernah mangki ngani kaki alhamdulillah moga-moga daerah selain anterin pada ben kadito terus sampai alongku boleh panjenengan tut dot apa nyaman alongku kalau ben tertib ngani kane mun lain ku mesek pun napa nek keng karena katondu ya juta ore pada tak itu mo je kadang nanang dayan anak ku siji ku besan do toju tedu ya tak bisa ki aja pendenan geng pendenan katembel ngageng bungo tedu si jan Kanjeng Nabi mak tedu iki pendenan on sebutan gula mulja iki
jajaran panitia siampun belengajeng ngorbanaki artana seman kemanin ngorbanaki pesena seolen rat malarat ekorbanaki epatada epatompes demi kaangkui ngapunga ben ngestuaki dek kekelahiran epon kanjeng Nabi ngaperak dek kelahir epon kanjeng Nabi. Sungguh pengorbanan panitia tidak hilang percuma. Senyompeng sanau sebeni panitia senyompeng acara malam mangkin panikah tidak hilang percuma. Beda orang panika nyompeng lakoh bagus, beda orang panika nyompeng dana nyompeng pese bagus, beda orang panika tretan antulang panika nyompeng rempek bagus. Keborok kata morguna rempek melon mayu dia mau beda molotan ya raja apa nje dah tak kos saja kun ngalak sejudu mengandin nari ya kun mak tak raja ada remel ya yang kun anu kiain ngalak segini kia siapa kiai kan kiai gini bulan ni gini ada segini kan kun duterop cokop malam elongos ni jedung berempat terop apul ke kopi alhamdulillah gantah pentepol duterop nggih. Hari malam nenenge dejana pengajian mulut. Wah alhamdulillah pas ojon. Ya Allah, boleh semengak tepan titik ojon. Bagian jemaah ni kini ke semengak. Jemaah ngake ojon cukup kopi. Bunyak senying lah pas. Mata nying lah. Njata kau becah. Tinggi. King mun semangkin ni kerasan tak kira nying lah dan ukur. Ngabuzaki kok semangat masih beda si kedua ketondu sekonir torot dia ngabas jadi dia nggak torotin teri paring nata ketondu teri paring nata tireng bagus kakapi amin Allah. Pengorbanan panitia ben orang-orang si nyompeng malam mangkin panika demi terlaksananya acara molot panika sungguh pengorbanan yang tidak sia-sia. Apa sebab Jaipon Sayyidina Abu Bakar ada debu Sayyidina Abu Bakar man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sapa-sapa orang serela ngorbanaki artanah orang se abelejeki pesena se olen rat malarat olen ni sakoni makompol korbanaki kangkui arayaki kelahirna kanjeng Nabi. Jepun Sayyidina Abu Bakar sapa abei yang Sayyidina Abu Bakar sapa abei mun endek maka luar pese bisa amolot tak bisa amolot tibi ayo sombongaki ke orang si amolot karena gula ban panjenengan pada bisa kangkui amolot malam bulan mangken banikah tina makin ring tandi muncul kenceng amolot pakun bisa can semangat aku leban panjenengan ingki monta semangat tager lagi andi wese segemi ibu sombong lagi ke masjid andi pese ketebu mpian tro amolot tah nyari tatang ke si amolot sorry siapa kena amolot dan tak ngidingkap beri anu bisa wanguk indaren jangan mpian amolot tah iya apa aing aja kok ya sombong lagi nak kebeli aing inilah nyombong aja di kota di boleh aja pada boy lagi iya mon kun nyombong aing banja pas ngocak ke tuan rumah Arya reng aing dering kok Arya tangke ibu ko ya jaga jer aja nyombong ni gini intran aja jadi lagi tina makila tak nace ke bengko natara bejo. Dalam majaipun Sayyidina Abu Bakar orang siapa belanjaki artana demi keangkui ngalaki arta seolen malarat ngalaki arta sepaling mapan sepaling bagus gula pada cerita dimin debuna guru dan gula debuna sebagian guru kata gula sepanikah cerita nah gula tenggelam engak semangkin guru pakun
Ning kantor ni kerendes tuan gula. Beda setong orang butuh. Benigun butuh. Beda orang cuba parana. Seorang panika bojing tak kapara. Kalako na panika pen malam entar arampok. Kalako na panika pen malam panika ngicok. Ngabesegi din tatang ke sapa si Andi. Pacuat pas. Puan malam benari pun malam. Ada boleh kah sapa kun ngabesegi din orang melolo. Anapa? Nah, lagi manggana gula ban panjenengan mumpas bede gula ban panjenengan andi tatangke andi kancah andi teretan nyalain te andi teretan cuba lakona tak pada bi gula ban panjenengan jangan sekali-kali nginyi dek ka orang genikah cek sampai gula ban panjenengan meceh dek ka orang secuba genikah taule bener. Di bulan bojing, ada roh, menaruh butuh anak-anak roh. Akhirnya tiap rojar, begini neraka aja pada tak itemu. Engki gulaban panjenengan mangken ki bisa taat ke Allah. Gulaban panjenengan mangken ki bisa napa nyaman ngalakonin perintah Allah. Gulaban panjenengan are mangken ki bisa tetireng bagus. Bisa bertahan bagus gulaban panjenengan pada tada seonik. Mun Allah kasokan gula ban panjenengan mangken tetireng bagus laku ban Allah ioba atau besadu malam minggu datang bulan datang ban Allah ioba siapa sih bisa ngalangi iki jaga aja kebersiso ioba ko ban pangeran burung saya masuk ke surga santren ni ke ibuan apa boleh kun santri sepolo jadi ban sikut seteng makatang jaga aja mun urusan tong tahu salih jalian orang lagi apa boleh saya cuba ni ke belum tentu ipa cuba seterusnya ban Allah engki mangken cuba mun laku sadu malam ban Allah ipa sadar mun laku sadu malam ban Allah ipa ringin hidayah acak-acak apa guna ban panjenengan lese bajing ni anapa isi tong tempo pas cik terona aben panika masemak ke kanjeng Nabi cek terona abe panika si amulot cek terona akaton taker tak ngide-ngide tedung pikir terus kok teruamulot apa dengan si lain teruamulot apa dengan si lain akhirnya ngucak ke bini pas lek iya kak mak engkau cek terona mulut lek engkau terus ada yakin kelahiran kanjeng Nabi ya ada bejing butuh rejan orang mak bisa andi pendapat ngak gini lakon pangeran engkau terus mulut tale nyaman gak nyaman perak sebini benian bini andulang tamun andulang nih bini pasti laki ngocak engkau mak terus mulut mikirin antara mulut ya kercet lah tu si laki tadi bujak pas jadi tak ada makan lay sentak pun si bini. Mayu ralek jadi gelang saya meliaki engkau panare naro. Mayu area jual kamu lot mayu lek. Mikirin. Area engkau tak ada sayang kuya boleh. Laku beda parlo. Du malam beda parlo. Apa kau sayang kuya? Bohong ranyam ngalak sedon daya. Ada bah mate masih laki panan nang. Iya tina lek mencetak mulut. Are binin bejingan ki mapan. Ayo lek amon lot mayu lek kok maje terus namu lot nyaman gak nyaman jan si bini keng iya lek engkau magi amon lot satere lek ari yang kok ya sepen tegeben mon olen tang laku si pun malam ro si akasap ro kolek si akasap jat iri kan akasap si mapi yang dinoreng ro iri kan kasap olen kasap engkau si seri beri indolek se olen ngeco olen rampok aro kasa bangko aro cek panoro le cek panoro maki sakuni cek panoro ya cek panoro ari tak le panoro je le engko ben-ben satire amulot kala ben ngangkui artos se paling mapan se paling bagus karena ya toragi ada ka orang se paling bagus le mumpas ngangkui hasil engko si alako le kanjeng Nabi tak kira rabu je lek ongku gagal kanjeng Nabi si rabu
encan si mak tahu cuk bejing marah gula ben panjenengan tak bejing king saraan ben bejing kata mun pangrasana ku sita ker bagus tak kapra king kanjeng Nabi cangkolang tak kapra ngalak si paling bagus gini mun olen sini benih cek panoro leja panoro tina mayukan di maka kuat nah jual tandi bendin baan sejat lakar murni roh nyaman kak nyaman ini lagi akhir lah nyaman iya nyaman kak king iya lek boleh lek cek tangke ini nak je iya lek cek tangke Roma je lah cek kok saburan kok cek tangke Roma dina je berarah apa kak kan bagus mau ditanggein mulut Roma kak ibu jen solawat Roma kak cai pon setong debu kak mamin majelis king tak ngojak daya rasa bini je king ada tambahan dari kau lah telur cor si bini kau tak tahu je pinter je pokoknya lagi ngajari dah kan orang ini kepada teror pakarang ini bacaan solawat ada apa bolan mamin majlisin yusalla fiha la yusalla fihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa qamat minhu raihatun thayyibah pakarangan Tegal Kenengan tempat sebajen selawat dek ke kanjeng Nabi ingat kan to gelak ni dari tempat panik ni keluar bau saya sangat room nyosol di atas tembus langit pertama tembus langit kedua kriungan malaikat ni bau napa ni mak tak keringatnya dan malaikat jawaban bagian saya abang kita salawat hadihi raihatu majlisin sulliya fihi ala Rasulillah ayat bauna tempat orang sebacain salawat satidak ke kanjeng Nabi kengkok saburan lek can sebaca cek tangke idina lah bederem maka kengkok teroi bacaan salawat ke idina dia Allah saburan engkau ana apa kak kanjeng Nabi tak kira hadir je ongkur tak kira mak tak kira kanjeng Nabi si hadir mak kita tangkap aku tak kira hadir je jelai temu je engkau ngari abad engkau butuh tading ada bahasa kena sekali can si bejing Allah je tangga dina je tangga di mak paska sabak ke masjid dapat ke masjid kabela ke takmir masjid ke kiai siapa gelak lah kiai Malik Hasim kabela ke kiai cek kabela cek gula sinangka cek kabela ye lek cek engkok sinangka mayu entar ke kiai pasrah aki ke kiai Malik lagi andi pese sekian pasrah aki tak langkung kiai cek kabela cek ten gula se amunot ni ke kiai ada apa kiai takut tak rabu kanjeng Nabi kiai takut tak rabu datang ke kiai iya kak itu rahasia kiai cok kabela aki ongku janji panjenengan iya mak kau saya tak kerlek mantelek panjang kiai kengin je ada tada jadi kengin tambahin kok kali katon serem wah hari jadi ya pon amolotongku waktu saya ampun tanto aki sarang panitia sebede masjid semua persiapan menyambut peringatan maulid panikah sudah serempak semuanya lampu ampodio diin kakapi sankasan aki lampu menikahkan kun berempat di lampu ni sekonik ni kan diberin dan kau nih mon peringatan molot ni jak pada ban parlo bayi nengayan tulang ni kan lampun banyak benika mak tenglah molot bapak kun tel-ketelan berapa mikir njak dah kan ada budin roh babak banyakin roh kanjeng Nabi si lahir lambok terak kapi alam ria mun tak ibri lampu du terak ada mah gelurah mak ijab roh ani ka kawan muang iya mak lah kuasa aja muang melolora kendim bacaan muang gula kawan jangan nengiru baru dibarin api ter bisa terus kapordo produser seujo ibri lampu kopi kusi api liter padahal tak ada orang gogok aku ingat apa undang dan dekit makan gun sekoni man king lampu biar pagoyo semarak semarak ampun etan tuaki bentak mir masjid
bahwasanya ada undangan kangkui perayaan Maulud, datang kepi orang pun datang ke masjid, masuk ke masjid kepi, masuk kepi orang si Maulud si bejing banikan napa masuk napa bunten ke masjid bunten taro noro selain tetangga masuk ke kepi ke dalam masjid si bejing banikan ngitek nengi kanto ni ke di luar napa ke alas nengi petengah neneng dah nikah engkau jangan saking tak andi lah kau ngak dia yang kau taring masuk gi ke masjid engkau jangan saking tak butuh ngak dia yang kau taring bisa tapang kiban kanjeng Nabi engkau lain keberadaan ngak dia yang kau derem mesin terdesa engkau malu ke kanjeng Nabi jangan mas neng ngak dia pun terus ya Allah engkau senang ke kengkau berdiri luar ngak dia makilah cuba mun abe abang rasa kakak cuba na abe salah king abang rasa kakak salah na abe jadi ia si paling mapan terus waktu na mikir ngak ni kengitek ni ku tak pas beda orang intar kaitin orang gini kagonteng ongku nyapa ka orang ngitek na yang di berada masjid ngot ada bu orang yang saya datang banikah bah mana nang lajari kan engki bah mata masuk aduh todus tentu todus ke siapa todus ke kanjeng Nabi tan gula kayak todus ke kanjeng tan gula butuh mun pas gula masuk ke masjid kanjeng Nabi tak kira si tak buru enjak padahal si Rabu gini kebeni siapa cetlakar kanjeng Nabi neng pinggir masjid bakun gula todus masuk punten todus kanjeng Nabi tak kira hadir tan mun beda gula incan si bojing mari genika bah panjenengan pasera makna nang luar dia emak tak masuk ke masjid injan bah engkau de nak yundang been engkau de nak yundang been ngundang engkau setia ya orang ngomong lor been ngundang engkau setia mangkan engkau datang setia de nak tahu je ketika kanjeng Nabi langsung kelengger orang ketika pas nih serabuin ban kanjeng Nabi orang bejing sejet lakar ate di kebon bersih ngeluaraki ngorbanaki harta demi kangku ya rayaki kelahiran kanjeng Nabi ingalaki si paling mapan kanjeng Nabi Rabu enjak tantar ke sebagian sekusetek masetek roja gula ban panjenengan sekusen nang deu nang ieu masjid da tak ngenalen ka kanjeng Nabi orang bejing kadang munteng lah kadungi patepaban Allah Rabu kanjeng Nabi dek ka orang sebejing panika iki oh mari genikah ambu pas orang genikah mi pas bede ala ko sini beni boleh mangkan cek tepan nang dalam kitab Daibai terangaki man ra'a wajhaka ya saat ya karimal walidaini man ra'a wajhaka sapa bae sing ngalih de keselerana baan Muhammad seminarin nangale ngolatin ngalih de ka wajana sampian yasat ontong baik neneng mimpe atau secara ngak kini kerabu nih angkane gula ban panjenengan me bola kalaban pula ngajah hadir ketika dinto nyempeng sebagian dan gula ban panjenengan semangat kangkui amolot aduh je tak di wc ge mata bisa iki muje gun sakone wc ge ai berempat sejuta wa mendanggel iya mungkin sejuta cek unjang pengajian je ini gelak-gelak gun tak mendang iki menceng tatang kede pada pareng berapa mungkin sejuta aja mung seket makin seket pakun bisa amolot derem macaran ke melelalapan ke pasar ke porang ini mele pasaran lalapan de dua baik de dua kan pun pak polo yang laung ke mungkin anu wajam mandi barin kita belas tong mele aing du butol tala mendang onceng kiai na kedua baik anu tak langkong ke jempol ke tak bisa je kau mendeki gimana cerita tak biasa kiai kalak kada nyak beni pak pesan ke sana kiai kalak kada mana bi
kenging kiai ya torna dia jompo. Oh iya bisa kok. Jang kiai kan kedua je lebih. Mun ngunjang katelo pas anu lala pena duaan atau kar jadi deki jadi singa kan iki. Mun tak salang sotok ya. Ya kakan baan. Apunten kiai anu baan. Ya kok. Mun tak ruiban saya salang sotok dah ya. Jadi mun kedua duaan ngunjang duaan bae. Nya bonya. Nah iki, tahu sahabat deson je. Toduski ya kata tangga. Mencari kunci yondang kedua. Jangan tangga. Budak apa lawan naro. Mak budak son ngerenger. Amolot. Mak kota icapo. Pikir tu kunci yondang ngereng kedua. Ni tahu tak mendang. Tahu sama jaki selawat je meletak kiding tetanggan. Ongkura. Tak usah di nama kita bacain selawat pokok niat ada yakin kelahiran Kanjeng Nabi. Padah. Lagi macam aki selawat ya toren. Tapi macam aki tarap aja. Niat pembian gun. Ya gun seketebu. Andi ajam tong. Ketimbang gun ajak bercakap. Hampir orang roh. Beli bah ki. Nggih. Isinya banyak mungkin diajak tong iban. Nguncuk aja metong pas saya beli pas yonceng reng 15 iya bener lah jo pamari pas ben binian atanya binin kalagi berapa saya yonceng kak orang 15 reken pak berarti mun 15 ben cek pancegar ya ambu segemi berarti kerak terus kerak penyalaju pak ya tak dulu makibun kubru woi tak tapi toot masuk ya. Walau montok ojek masuk aki ke undangan. Kok kan ngocak diberin bulan tahun silambak nih. Dukane mereka toot. Nja ukuro kena ukuro. Sambin bagian pancek lah. Mak bedeng ngatur aki kiai tengkura gelu kena teng. Habis zeki. Mulai temu je toot, aru je pergi ke kiai tapi duit di je ke toot. Pergi ke kiai, wah pergi ke bagian si akong juga. Boleh. Tan bani japo anu jadi keng betrin mate. Cok ngeblis langsung sekalian ada. Moni japo anu dia biasa tanda-tanda dengan akar nyet keluar kan. Cirit mate bas. Ajiri pere berarti. Dia kan tuh tadi si biasa mere ada biasa. Beda tau malto kata. Beda si sepat. Ada makin ni kan alhamdulillah nyaman ni kan. Ni onceng son ni gini nyaman. Bodoh son raja tak nyaman je. Ada mapan. Berjalan beberapa kerajaan kan ukur. Mapan ni nyaman. Besar je cara. Dia ada malah kalau pain lah. Toot. Cik gempang kena bulan toot. Lagi. Jadi mon toot. Harus dia balik kaki ai. Bagi kebagian seguna aku jurukongan ko. Sila ko aku kucing bololo montoju. Jadi beri toot, malay sekan toot ah. Lagi. Sika tondu, harus beriin ketak ro. Malay tak ketonduan belum. Mau kiai ro abis lagi gelu tengku. Mon pokang aro bagi atau raki ke kiai. Karena kiai jentu jenala kar pokang. Dia ro. Mak tahu ben. Lai temu je dedero kan lembu dedero aru kan kasokan lagi kiai beki mun ngaruh pah toot saya beki ke kiai butuh ban nggih abis beki dah bu ya jarang dari dapur tak transparan nggih ya sajian makin kemun sigela transparan nonton aku ini masjid din bian ada jadi tak transparan tak temu je beda apa di dalam jadi je
Iya mentakun SD selembar deki jadi men gun. Ini apa sabar? Tak terang sebaran jadi mun segala terang sebaran. Keng paling banyak mun kabeureuan nikah tak terang sebaran je. Emi sabo. Telur sasebo isabo ge. Mari jadi cuko isabo ge. Mari jadi sampul isabo ge. Mari gini toko pen bah. Itu toko pen dari keropok lebar. Ya tak kenal leja. Main beg tepekeun mas. Ya si banyak pakai ain jadi melu toot mas. Ngoningan jadi. Torain bu gelu bu. Mulai temu je pokang arupa kalaok gelu. Ada penyimpang pakalaok. Begini siapa? Begini kiai. Bulan si berak lah ko kiai. Macam selawat kiai. Kirim Fatihah kiai. Macam doa kiai. Oh le toot. Ida tiba reng je. Gula kan ngocak malih tak capong pun lewa. Lagi. Nih. Nika araya aki molot inga malam mangken banika. Tore gula ben panjenengan pasemangat. Tina magilapon butuh. Ayo muti aki. Ken kak emak kelar gula ben panjenengan araya aki kelahirna kanjeng Nabi. Cepon Sayyidina Abu Bakar. Sapa-sapa orang se ampak ko dirhaman. Si abelan jeki pesena abelan jeki dirhama abelan jeki dunyana ngorbanaki dunyana kangkui arayaki kelahirna kanjeng Nabi ngestuaki ngaperak ben ngapunga ada kelahirna kanjeng Nabi tina makila butuh can Sayyidina Umar pakki neng akhirat orang jida kana rofiki fil jannah kana rofiki fil jannah orang jida make pon butuh dari ada kengki nda estoh ka kanjeng Nabi ki ngorbanaki artana demi kanjeng Nabi pakki nengi swarga tetitangkan ca orang jida amin Allahumma oh ya Allah kana rafiki fil jannah semoga dan kula ben panjenengan antren tetia kancana Sayyidina Abu Bakar sadaya amin Allahumma sebutan kula amul jeki nikah jaki belakar lain di gula bidatu tina lah tayun jeng boleh lah orang tak mun si lain jujur mari dia burung ngantang gula kena kat masih nemu betak laju mi takar lupa aja gula tak tahu tak alim pada ben kiai-kiai si lain tak mun si lain guru jat alim gula ada mulai diri pun tuk jat lakar tak tahu ajaran Nabi datu je keng lah nasib tadi tukang bidatu ongkur SK pangeran iba turun ke den gula tinggi mun saking jedet itu kang bidatu lamba ajar gula coba dia nak kana ajar bidatu mulai lamba dah bak kebengkok tak ada apa aja tak ada yang ngonceng bidatu TV ban ya gajar makilah pinter pa bidatu sosonan mapan tema mapan king tak ada yang ngonceng bidatu mesti engkau ke atas bangkung mun tak ada yang ngonceng tak geng lagi lagi wang gula tak tahu ini kakan cakap kapi dan gula ke Mulyadi ke Warman sakanjaan bitan gula gini ini jadi lakar tak tahu gula neneng pontuk pani ke kunteti palako nagi yae keng tak masuk dalam benian benar kena mangken nak kena mangken dengar dung masuk dalam oh pina tua cukon mapan pada bon cukon sekiai dan kau letak torasan ngakani dalam lambatan keng lakon nah neng guna ada mundin dalam dairo sampai terakhir dan gula peteti satpam ben kiai mari peteti satpam gini gula pecat dari keamanan pesantren gula teti keamanan setahun pun pas berlalu ada tak cocok je kebagian pengurus lain dia tak tahu je ipakon siapa dina mak ipakon kiai jadi memun tak amit keberidinan dia tengah kombi gula tak caca aku siapa tak makin lama jadi yok kombi dan gula tinggi tak cocok pas bambu dari keamanan pesantren dan gula pas tetih keamanan kiai aduh alhamdulillah sampai kiai medebu ketan gula tika kan pun bambu tetih keamanan kike iki kiai keng ten gula mi bede nene kanton nika berak si bola ni bambu punten jed ada lagi nyaman engkau mau ni bambu tetih keamanan engkau tadi kewajiban ke pesantren je lah engkau tedung nyaman mau ni ngak setia dia pas becat mongkan ki bongko ben ki tikereng lempon ambu tetih keamanan pesantren mulai kan bangkit ambian tetih keamanan gula jangan kiai oh koni kau gula jangan ambian aja ke motor di gula tetih satpam oh
Tung lagi ay entar mios abidatu gula saya cek. Ika puto ben kiai puto serem aku nih. Gula mun tepan ki asongko celang ambian dia geje aja. Mun lanang dia jadi je pati semain ukur. Mun lembo. Makin gula lembu tak pati asongko celang jauh ukur. Mungkin asongko pote makin gula benih haji gula kan ika bala benih haji gula tak haji kan. Tak tahu depak ke Mekah je ke Jakarta kada gula tak tahu keroban. Yang lah kau yolok haji mololo gula. Ki gula tak kelupuk je ring kuni yolok haji tu ibu dah demam. Tak pekeli ya tak aku saya bangga je tak haji ongku gula. Lagi ada beri orang lembak paling senang gula tu sokok celang. Ukuran sapolo. Mbabek miring sokoni dah ya. Itu lebak miring sokoni jauh masuk je ukur. Mau aja ke motor kiai, gini ketetin na kiai dan gulung neng nggak nih terus nengi ruang. Apa so kira? Mi budering nyeti, aduh mon palako mangken embian tengocak ya cek kiai, entar nabliu kiai alongku ke tempat saya jadi sedia kini masjid, pangiringan oro alongku kia. Ya Allah, du teti apa mau ningak jadi? Kita bisa ada tiap aja. Dan kau ni makipun motor berdana ning kantor, undangan berdana ning masjid, iya cek epak sebentuan rumah, tori aturin ke kasa. Tak bisa. Gula tu kesegunkan kantor. Lepas dari motor, hianat ke kiai gula. Tak bisa. Nengi motor. Gula mau norok ke masjid, ngakan nikah, ring aburong ben kiai ngakan sekoni, pamit celem canda iro. Mangkat lapar dari pondok mun ke motor kirim bantuan rumah kirim supir ban kernet kedua pada res baik patotop gini dan ada orang kecak tina makilah tak terkenal daerah ini ada dan gula malah yang kami hormati boleh je oleh secam mereka aja lain ngaji dia lebih beda mah tina lah tak cocok tina mbu je nguncang gula tak pati sangkuin nyaman apa gula yuncang gula mau yang orang ni, Antoni masih deg-degan tak lemari. Saya kemi, saya apa? Tak mau orang saya lem nyaman, menggula ada tapi saja. King lah eskadin pangeran toron ni ukur. Ambian menro anak ya ingat jadi ke kiai na ukur. Matunduk ke kiai, potran na guru. Insya Allah, tetig ya, kerat tu ya. Makilah potongan tangan ning, mun potongan kan gula tangan ning kan. Bini potong nabi datu nggak? Bisa je. Potongan tengah malam nani geledak wah. Sunong le. Mun potongan dah, tak bisa dah uku. Makanya ten gula sampai makin ni mun nabi datu tak bocor gula gelak nani kantor ni. Pede beda saya salaman. Mun bagian keberadaan terus makin haram tadi saya salam nasa kali. Uku dah. Kamu seki ku ngari. Masa kiai ngari. Habis saja. Riberin dan gula kan biasan gula kan ambu tak nyambian kancatan. Kibolan trauma aja dia. Riberin dan gula oning nyambi kancah. Gula saya nyetir. Maki beda kancah gula tak tahu magian ka kancah gula nyetir bagus. Dapat ka bagian borok tapi bok ngaborok gini kan. Dapat ke tempat para dapat ke tempat gula tak oning kena undangan. Kamu ni kasih beda acara walimah lagi. Kalau bu penting tuting mak beda kiai tuting. Pas kanjana ngocak. Jadi motor kiai. Bola ni temu je motor kiai. Aku tak paham jalan derembian. Pas entar kasih neng kacer guru. Si kacer guru aja reng potongan cit pada kiai pada ban gula. King lah lay sangguin si kiai si beda kantor. Gua apa nyelentur bahasa salaman sing kantor. Ibu-ibu cium deui. Enjak si kanca jadi mak neng ra aku makilai cium bro lah neng deui. Elik baliklah arilah kesempatan bongbong setia kok ngara. Lah torot kok molen riberin tak torasani cium sekali buru setia re cium kok lepas beki terus. Julu kiro. Gula maki sekoni tadi salamin tu. Usara aku nak kana. Bisa kira sambil kena ongkur, mayu pabak tengan do.
Ibila saya tengah aja yang ya makai pon pengajian umum ada gambar ada makai sokonir. Benerina beriin gambar dina gambar ke hai. Ni ini ro makai gun ukuran 54 ro. Ingat kartu penduduk ro. Ada tempas. Jam ingin tak baba kena. Jada mula saran anak. Comon kiai kondang robon. Ya Allah, salpo pokon bodoh kombur. Jadi jarang pantas saya masuk lagi ke kebor. Ke musleh. Ya, on ke musleh actingnya enggak dia mula. Dibarin tak terbok bitan gula. Dua-duaan ban ke musleh. Sampai madabu ke musleh. Gula takut mungkin nikah. Gula mungkin nikah viral jan orang. Iwah, dabun. Gula pun umur 40 sangat. Biasa tinggal viral gelu. Ada umur seket mentokan bida tubah mati jan. Dabun ki musle. Apunten kiai cerita anu kiai itu pada lancung umur jan. Niki. Gula kata mati viral tine bagi tak mati viral. Toko mati ro. Mati jan dabun ki musle kurang. Kesawi mati ki ngodah. Kesawi mati ki ngodah. Oh kan bagian tukang bida tu banyak mati ki ngodah. Mun si viral, kok kata mati viral jadi na, boleh tak tuli mati. Bahan, lagi, coba ada lah ya. Sound system kebanggaan sebutan kalau amul jaki hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati. Alhamdulillah. Syukur dia ke Allah dan gulaban perapan jenengan sedaja ambian je ko si akar tak ada ke hai hot banala sejam ben materin deki pah berempat jam dia tak kecil ukur kor pasepak ro king mun koton duwi pa bidu kok ukur atau pas teng nyeroteng coba kena ukur tak tau lecet teng nyeroteng sakancaan ayu cung sabaran malih pada masuk swarga ke kepi nggih bisa nyeroteng haram pa bidung kok iki. Keng mun tak nyeroteng ceki kok ukur. Ceki re mari ambul. Hadirin hadirat para undangan sebutan kula amul jeki. Rasa cinta dari dan kula ben prapanci dengan sadaya panika manabi normal orangah. Setiap orang panika mesti ada perasaan cinta panika. Perasaan cinta di dalam hati panika. Segi. Ini kata cinta kapun apa bisa baik cinta ada ke Allah atau cinta ada ke makhluk Allah saka ditujukan cinta ada ke kanjeng Nabi mesti beda nengi perasaan nengi dalam hati nengi gulaban berapa dengan saja. Napa sih kocak orang cinta diantaranya gulaban panjenengan rasa cinta ada ke kanjeng Nabi diaplikasikan lewat perbuatan. Ingat sih gila mula panika. Pengorbanan demi keangkui arayaki kelahiran kanjeng Nabi. Cinta juga. Beda cinta panika lewat kata-kata. Napa? Lewat kata-kata. Gulaban panjenengan lebur mau selawat ke kanjeng Nabi. Tebunas apa sih pon? Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah debu. Cepon Sayyidah Aisyah. Man ahabban nabiyah. Man ahabban nabiyah caipun Sayyidah Aisyah. Oneng bu panjenengan Siti Aisyah bu. Nggih. Pasera Siti Aisyah. Jadi tanya tak jawab. Apa? Apa ngerep pengeroban ini? Saya geding. Pasera Siti Aisyah kan. Tore panjenengan bagian ke lakian. Debuna Siti Aisyah nggak nikah pasera Siti Aisyah rajina kanjeng Nabi potre biniin Sayyidina Abu Bakar mangkana mun bede nyanyian apalagi mun si bagus nyanyian sini bun ini siapa apa nyanyinya Yuding Ting kena di mana apal pas mun si din Yuding Ting mun si bagus artinya tak
apal. Jadi parlo ya apalagi nyanyi na oma beda esen rosi bagus. Hai manusia, hormati ibumu. Mun parlo makin ngarek pun teku deh ya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu bedereng lebat. Arab pareda. Tarap aja. Mun ada nyanyian bari ka bagus. Lagi solawat. Mun tanpa lagu, gila tanpa nada, tanpa nyanyian, tak ada tibareng je. Solawat. Wulidal musyarraf. Coba baca lagu lagi. Wulidal musyarraf. Fi Rabiul Awwal. Billahi tak kira yang jeng boleh je. Quran butuh nyanyian, butuh lagu. Makanya gelak saya baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah suara Allah. Aku ada. Gaya tu lah tarik yang cuba ki pelet sekoni deh yo kasih ngidi ngakir. Ayah, kau besar. Makilah tak lebur di budin lebur ki. Kau terongon ceng apa bila? Mun ngangkui lagu. Coba bah aku rak bah ngangkui, jajak ngangkui lagu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Haram tak kira jeng boleh je. Aku ya makilah nyaman ngah apa suara. Makan nyanyiannya bagus. Makan nyanyi marwah. Tak salah je. Dengan nyanyi dia tak salah. Korsi tepak artinya. Kan mireng di nomaro bagian bosep pun dia tahu kapi. Oning kapi. Apakah aku bersalah bila ku cinta seni? Apakah aku berdosa bila aku menyanyi? Jangan lupa, tak salah dengan nyanyi. Quran bagus kata-kata. Kalau tiada salah, kalau tiada dosa, mengapa aku dicerca? Anoma. Ngantol gedejo. Iya tine pokoknya si penting merengaki makilah budeneng itu petang-petang ukur aja ukur. So harga gimana nari ukur. Kor pas sepak waktu. Jangan sambil main bukeru aja. Nah kita tidak salah. Makanya nyari nyanyian si tepak. Ada beda pelajar lagi ya. Lagi. Ada malah tahu je Aisyah ni kasih rajin kanjeng Nabi. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu, ya Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Wah, ini ngaki jagun. Makun ngapa lagi indan dit? Apa makun indan dit? Indan dit, indekak dikit, indepuk deman, indan dit PST. Kebaya apa mau ngajar? Lagu dia tepat. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu, ya Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Sungguh sweet kanjeng Nabi deh ben Sayyidah Aisyah panika percintaannya panika sweet. Tahukah sweet ban? Benih si asiolo sweet benih si dek ruang. Sweet re manis. Bahasa Inggris Khairuddin is black sweet. Mak tahu ban. Khairuddin Zabida tu sendiri ya. Oh, dia black
celeng keng sweet. Celeng keng manis. Wah. Jangan. Ini mah beda kuning manis marah. Boleh lambak. Beda nyanyian kuning manis ada, billahi ada. Pote manis ada, saya beda. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu, yang hitam manis. Ya, arwah tahu ban. Nah gitu tadi, sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Ya amun Kanjeng Nabi. Ben Sayyidah Aisyah dek bagus. Are kelas setong mana bi ada aing Sayyidah Aisyah ngani dia saking Sayyidah Aisyah deh geluk dah. Ya mompolan tak batas kok teti Sayyidah Aisyah. Cek saking ro. Pas Sayyidah Aisyah ada aing are. Mun Khairuddin kan ngabi setengah gelas. Mun Sayyidah Aisyah njek oh tak kering hari aja. Ani kemun Sayyidah Aisyah namanya ada aing ke gelas bi Kanjeng Nabi ni ishare. Jadi malam pada dinaler. Iman lampat bibir Siti Aisyah cocok oleh bi Kanjeng Nabi. Ya lampat dinaler. Ishare tak tuli temu je, tulai temu. Ya. Mondin gula bandin nembian mata kerenam pusare. Panteng dari jauh bayi temu jalan pada kikin lah. Abu jaga colok toko saya oleh sabaron gelas bayang. Salah ada yiki kerubung lala. Mutai kerubung lala jereng kikin atau yoso segala. Oso kana kurang. Are bagian ke laki ande mun ngitin nama arati ni apa binin. Keng teng la icio mapah boceng colon. Billahi mati tibi bang. Udah iya bang. Mati bas habis saja ongkur ah. Habis saja ongkur. Papres colok jadi ya. Sikat penlakuro, kia kula malam sikat. Montai melaki odul ban silaki maketo kembung toto deh ya. Palos. Lagi. Ni kan mun Sayyidah Aisyah. Gula ban panjenengan ben laki bini ni. Niruin Kanjeng Nabi ben Siti Aisyah. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Kanjeng Nabi ban Sayyidah Aisyah dia tak pernah atokar. Kanjeng Nabi tak pernah nginyi dek ke Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah apa boleh. Kanjeng Nabi tak tahu rasanya merendahkan Sayyidah Aisyah. Kanjeng Nabi tak tahu rasanya tuka ke Sayyidah Aisyah. Apa boleh sampai mukul ke Sayyidah Aisyah. Aduh mon bagian keberadaan badan cutemuran salah sakoni pacuang bini. Tadi kemas iki cacain. Kalau coba tepang kinga jadi lakon tak tepat tak pelak arwah mumpah badan ni bini ikut cakap gini ke pak rendes atina billahi ro talkah mangkan rita ngucap katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu nyatanya diriku kau siksa hanya karena ku terlahir tak sempurna jan rita. Oh, nangis nih bini mumpah boleh pakai torko cukup torkopan. Kanjeng Nabi tak pernah sweet. Kanjeng Nabi main lari-lari ben Sayyidah Aisyah mun ngi pesepen doa keng bunia lari ka keporan je ilek lari pagi lek angkui training lek muyang kui training sabuk dalam mereka saya atas dek sabuk ke dalam aku training ipak atas abu saya nyama dia dok tak kering harian pada bon gulung naria orang saya lari pagi saya lain benintar lari pagi ntar ngabos jadi apa jadi sini benih nih dari mata pun Sayyidah Aisyah lekas mare malam lah
lama-lama Allah. Dabuna Sayyidah Aisyah, man ahabban nabiyya, sapa-sapa orang sapa abai, orang sing ngakoh lebur dak ka Kanjeng Nabi, cinta dak ka Kanjeng Nabi, aksara minas salati alaihi, orang jadi mesti mabanyak mau selawat dak ka Kanjeng Nabi. Gulaban panjenengan lebur mau selawat Kanjeng Nabi berarti cinta. Iki toreh perpangkian malam mangken gulaban panjenengan totop kalaban pamaosan selawat dak ka Kanjeng Nabi. Mi bola pulang aja na gulaban panjenengan sedari ada mula panikah torjukan barokana solawat malam mangken seterakhir panikah gulaban panjenengan tungkapai ika buku cinta ada ka Kanjeng Nabi yang sebenarnya. Amin Allahumma. Ambiana jawab maren. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Jawab pagelar. Ayam bun namun tay pagelar. Ongkura. Sallallahu ala sallallahu. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali. Anta misbah suduri. Sallallahu sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu. Sakat itu bisa disebutan gula sampai yakin. Moga-moga kalaban barokana sholawat, barokana perayaan maulud, barokana kalakang bagus, barokana kebagusan sebenarnya yang tempat kadi itu malam mangken dan kulaban panjenengan sedaya sehadir walaupun untuk hari ini dan kulaban panjenengan tak bisa tetireng bagus, kulaban panjenengan untuk detik ini tak bisa tetireng muljah. Tapi muka-muka dan kulaban panjenengan seteja kalaban sabab barokana bagus-bagus malam mangken muka-muka dan kulaban panjenengan tungkapai peteti orang mulja seteja. Amin Allahumma. Muka-muka dan kulaban panjenengan tungkapai peteti orang bagus seteja. Naban Allah. Amin Allahumma. Anterentai pamati ban Allah kulaban panjenengan, anterentai jabutannya bagulaban panjenengan ban malaikat, anterentai pangadep bagulaban panjenengan sareng ajunanipun Allah daga ajunanipun. Kecuali ampun Allah ngangkep dan kulaban para panjenengan saja tamasuk orang-orang semulja, tamasuk orang-orang sebagus munggu ajunan ipun Allah. Amin Allahumma. Sakat itu bisaos salah lopot
kekasaran, katopalan, kata soso dan seterusnya. Yon proses bung batasan bener-bener mutati ilmu si manfaat dan kuleban para panjenengan seterusnya. Wallahul muwaffiq lakum id-thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.